two startups, two young entrepreneurs who have come up with their own idea to create this garden center. And this is what is needed. You have to have ideas to create jobs, to create growth in this difficult period of time. Evo vama hvala prije svega našim domaćinima Emiru i Ameli koji su nas ugostili danas ovdje u Travniku. Šta je zapravo fokus mojih posjeta danas Travniku i jučer u Jajcu? Naime, fokus je na tome na koji način Evropska unija podržava biznise, pogotovo u ovim teškim vremenima COVID-a i pandemije. Zadovoljstvo mi je vidjeti na terenu iz prve ruke da pomoć stiže upravo onako kako treba. Ono što možda jeste i najvažnije u ovom kontekstu je imati adekvatne ideje, imati kreativne ideje i raditi na njihovoj realizaciji. Evo vidimo, sa nama je dvoje mladih poduzetnika, Emir i Amela, koji su kroz svoju ideju, kroz svoj startup formirali i pokrenuli ovaj garden centar. Naglašavam ideje zato što su one te koje zapravo generiraju radna mjesta i napredak. Altogether, during this difficult period of time, the citizens of this country have seen who are the best friends, both when bringing in the equipment for dealing with COVID, from the respirators to other technical equipment, and now very much also this year happy to see that we have been the biggest support when it comes to bringing in the vaccines. Half of all the vaccines in the country come from donations from the European Union and its member states. Very happy that this is continuing. Also very happy to be joined today by the mayor, who we had a talk just before to speak about the challenges here in the city of Travnik and in the canton. Very important to see this drive to help citizens, to be close also to the citizens. I was told that there is now a road is being opened, closed down for traffic and open for citizens to walk. This is exactly, I think, what we need, this drive to get closer to the citizens. Of course, there's always wishes also to be from businesses, from citizens to the administration, which is to be also there with e-services for the businesses. It makes it much easier to register, to pay online, and I was assured that also this is very much in the focus of the things. Amela and Emir, I can only wish you the best. I'm confident next time I come here you will have already expanded. Thank you. Mi smo danas počastovani posjetom ambasadora Sattlera, koji je šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i ovom prilikom želim da se kompletnoj Evropskoj uniji njemu lično zahvalim za sve ono što rade, ne samo za građanke i građane Travnika, nego i cijele Bosne i Hercegovine, a ja mislim da mi nekad nismo ni svjesni koliko je veliki taj doprinos. Posebno me impresionira što je danas odabrao da dođe na jedan konkretan slučaj onoga, kako to u međunarodnoj zajednici kažu, nemoj loviti ribu za mene, nego me nauči da lovim. I evo, Emir i Amela su upravo taj primjer, prošli su kroz jedan projekat finansiran od Evropske unije, radili su sa regionalnom ekonomskom agencijom za razvoj, radili su sa našim centrom za edukaciju mladih, napravili su svoj projekat i ono što je najvažnije, pokazali su nama svima da ne moramo čekati da nas neko zaposli u općinsku administraciju ili na neki drugi način, nego da možemo sami sebi pomoći, da možemo kreirati biznise. I meni je drago da smo mi već u budžetu za narednu godinu prepoznali tu stavku da i općina Travnik učestvuje u iniciranju takvih poslova. Ono što je još jedna značajka ove posjete i što ja želim podijeliti sa građankama i građanima jeste u stvari ovaj način razmišljanja. Dakle, nama evropski standardi trebaju zbog nas, a ne zbog Brisela. A onda, u principu, ako budemo to sve asimilirali na jedan adekvatan način, onda će to članstvo biti samo jedna normalna posljedica, a ne da tu politiziramo, nego da se fokusiramo na naše živote i na ono što je izvedba u lokalnoj zajednici. Da se zahvalim ambasadoru Sattleru kao i našem načelniku općine Travnik što su izabrali baš nas u posjeti. Nama je velika čast također što smo mogli da implementiramo ovaj projekat, kao što je i načelnik rekao, sa
bili smo potpomognuti Evropskom unijom, fondovima, Centru edukaciju mladim i slično. Tako da sada na ovome prostoru u kojem se sad nalazimo možete da vidite jedan vrtni centar koji mislim da će i u buduće raditi sa svim mogućim evropskim standardima.